Kažu ljudima da očuvaju zdravlje biljkama oko sebe, što se zna po rtanjskom medu, čaju i tako dalje. Horizontalnom prostornom geometrijskom analizom reljefa rtnja, to jest piramidalnog vrha Šiljak, kao glavne marker lokacije i međusobnih prostornih rastojanja ostalih markiranih vrhova i brda, može se izvesti još zaključaka koji ga svojim izgledom svrstavaju po matematičkim odnosima i proporcijama identičnim tehnikama korišćenim u gradnji piramidalnih i drugih monumentalnih objekata. Sve piramide u prostoru, izuzev onih koje imaju mogućnost refleksnog odraza, posjeduju karakteristike koje menjaju ambijentalno elektromagnetno polje u njoj i oko nje. Rimljanima su Srbija i Balkan uvek bili od višestrukog interesa. 17 rimskih careva je rođeno na ovim prostorima. Kao i danas, tako i u rimsko vreme, rtanj je plenio pažnju ljudi svojom prirodom i krajolikom. Raznovrsno biljno i životinjsko carstvo, geostrateška pozicija, prisustvo voda i pećina je omogućavalo duže zadržavanje na rtnju, a posebno zadržavanje visokih rimskih vojskovođa zbog fenomena bržeg isceljenja i oporavka boraveći na ovom području. Rtanj je oličenje jedinstvene planine. Ona ima svoju skrivenu suštinu, svoj poseban život, narav nepresušne tajne, kaže Spasoje Vlajić, inženjer fizike čvrstog stanja i profesor informatike. Ja počnem da slušam sve češće priče o rtnju. Vidite, mesta oko kojih se ispredaju neke čudnovatne priče, imaju u sebi neku prirodnu zakonitost koja uslovljava da recimo baš na tim mestima, baš na rtnju, ljudi vide određene svetlosne pojave, svetlosne kugle, neka avetna, čudesna bića. Ja sam došao prvi put da čujem ta predanja i na neki način istraživao sam statistički da li različite priče imaju neku zajedničku osnovu. Primetio sam da je sve povezano sa pojavom svetlosti. I sada me je zanimalo šta to može da bude, šta rtanj ima što druge planine nemaju. I tad se pojavljuje nešto predivno, udruženje Duh rtnja sa svojim podacima. I onda se suočavam sa stvarima koje su stvarno uzbudljive i za naučnike uzbudljive. Evo o čemu se radi. Moji prethodnici su nešto govorili, ja ću samo ponoviti. Recimo, ako vi uzmete da je rtanj trostrana piramida, ali da su isto tako ti obodi, te stranice u pravilnom geometrijskom nizu, pa to je već jedno malo čudo. Kako je priroda mogla da odmeri da je najduža stranica recimo 3 km, ona srednja 1500 metara, znači dvostruko manje, a ona najkraća 750 metara. Naučnici znaju da je to geometrijska progresija. A rekao, pa desila se slučajnost. Međutim, ta slučajnost je produbljuje ka čuđenju. Jer kad pogledate odnos visine tih stranica prema vrhu Šiljak, opet se dobija ta geometrijska progresija. Onda sam video da samo po tome, ovo kao naučnik odgovorno kažem, rtanj može da bude jedno od 7 svetskih prirodnih čuda. Međutim, pravo iznenađenje je tek usledilo. Ponovo kažem, zahvaljujući podacima Duha rtnja, ja vidim da je rtanj oblikovan tako da predstavlja takozvanu oblik jedan čudesne spirale, spire mirabilis, ili Fibonaccijevog niza i spirale. Šta je čudesno u svemu tome? Pogledajte, taj potkvantni nivo ima također oblik te čudesne spirale. Zatim, DNK na neki način podsjeća, ishodi ka toj spirali. Kod nas je to najprisutnije, recimo, suncokret ili kućica puža. Ali isto tako mi imamo spiralne galaksije. Znači, jedan oblik koji povezuje najmanje sa najvećim. Ljudi moji, zamislite tog čuda. Taj oblik koji holografski povezuje sve što postoji, na jednom je utisnut na rtnju. Po tom svojstvu rtanj ne spada, sada ovo malo slobodnije kažem, samo
među 7 svetskih prirodnih čuda na zemlji, nego Boga mi i 7 vaseljenskih tih čuda. Jer ako uzmete matematičku verovatnoću da se tako nešto desi, nemoguće. Sada sam ja postavio pitanje, Bože mili, pa da tu nije nešto drugo. Da li u tim dubinama vremena, a one su neslućene, daleke, radi se u milionima godina, postoji neka mogućnost ili neka civilizacija koji su prirodni oblik, jer je rtanj već nagoveštavao tako nešto, prilagodile potrebama tih tadašnjih ljudi. Naravno, to sam ostavio nekim drugim istraživanjima, jer pominjem, napredak je kad se proba nemoguće. To pomera nauku. Tu pitanje ostavljam otvoreno. Da li je rtanj prirodni oblik, da li je rtanj stvoren ili je prirodni oblik prilagođen čoveku? Verujte, ovo je veoma ozbiljno pitanje. Ponavljam, verovatnoća da se dešava ono u odnosu na geometriju što se dešava na vrtnju, siguran sam da je jedinstveno na svetu. A jedinstveno uvek nosi neku tajnu. Vidite dalje. Budući, znači da je takav oblik, ja sam očekivao da u tim samoorganizujućim, koherentnim poljima prepozna se neki trag, neki smisao, da nešto zatreperi što bi nam dalo potvrdu da su ovdje energije drugačije. Vidite sada, prisustvovao sam merenjima i Gorana i Ivana i tu smo zapazili neke neobične pojave. Posebno je na njih ukazao profesor Ljuba. Naime, o čemu se radi? Ta koherentna polja, ona su neprekidno promenljiva. Ona nemaju neku stalnicu. Međutim, ispostavilo se da vrh rtnja, šiljak, upija energiju. I to se ispostavilo kao nešto što se pojavilo kad god su vršena merenja. A da recimo ono mesto koje nazivaju svetilište, ja sam prihvatio taj naziv jer, opet kažem, iz neke skorašnje dubine vremena, dolazi nešto odatle. Znači, taj prostor isijava energiju. Sada pogledajte. Hteo sam da vidim, ako je baš to tako, da li u tim neobičnim poljima možemo da prepoznamo tragove svesti? I desilo se čudesno. Desilo se da recimo na šiljku izazovemo takve sinhronicitete. To je Jungov pojam i on označava istovremenu podudarnost misli i događaja. Da sam ja ostao zatečen. Evo o čemu se radi. Čovjek ima neka svoja razmišljanja. Ako se ta razmišljanja usklade sa nekim zbivanjima u prirodi, onda neke druge sile dovode da se to desi. Kratko rečeno, sinhronicitet je istovremena podudarnost misli i događaja. To je ono, mi o vuku, a vuk na vratima. I vidite šta se recimo desilo. Mi smo na dan Ognjene Marije, zapravo to je Marina, velikomučenica Marina, pošli prema Vidovdanskoj crkvi. Pogledajte sada. Idemo i u jednom trenutku meni prilazi jedna dama, još crkvu nismo videli, i ona je Ljubinka iz Požarevca, upoznaje me sa jednom damom, ja pitam koje je vaše ime, kaže Marina. Ovo rekao, lepo, današnji dan. Mi prilazimo da se slikamo. Pojavljuje se još jedna osoba. Pitam kako se zovete? Marina. Bože mili, mi pred crkvom. Na dan prepodnevne Marine dolaze 2 Marine. I tu se polje na neki način uzburkava. I sada jedan gospodin Milorad, držao je lepu besedu u svemu tome. I on se pomera, staje pored 2 krsta. Ja pratim šta se dešava. Dolaze 2 žene. Staju pored njega spontano. One ne poznaju jedne druge. Niti povezuju to sa nečim. Pitam jednu kako se zove Marina. Druga kako se zove Marina. Ispade da je ime Marina najčešće. Pogledajte. To me je postaklo da vidim da li je to nasumična pojava ili zapravo taj ogromni rezonator pokreće te čestice svesti, pa one saopštavaju čudesno. I čudesno se desilo 100 metara ispod. Evo šta je bilo. Idu 2 dame, jedna od njih je Jasmina i njena rođaka Mina. Ja pitam kako ste, a ova dama kaže, Jasmina, kaže, znate, ja sam se zaljubila u rtanj. A ja njoj onako polušali, znajući taj međuodnos, nevidljiv ali izvestan, kažem, čuvaj se, rtanj može da uzvrati ljubav.
I pogledajte ovo. One odoše posle 2 sata večera. Dolazi ta Jasmina uznemirena. Kaže, neverovatno. Pokazuje mi neku sliku. Ja na slici, mala slika na telefonu, vidim rtanj pod snegom. Pitam nju, kada ste ovo snimili? Kaže, malo pre. Ma dajte. I ona sad priča šta se desilo. One su krenule prema Boljevcima. I kaže, u jednom trenutku vozila je gospođa Gordana, ona je akademski slikar. Biljana kaže, jao Gordana, kao da mi munja probi teme i prođe kroz mozak. I kaže, jao, kao da čujem da mi nešto poručuje, ostani ovde. I sad žene kao žene dožive to na svoj način i Gordana vraća se kolima. I one počinju priču, kaže, znate da je Vlajić pisao o nekoj ptici koja se pojavljuje na rtnju, a pisao sam u toj knjizi Pobeda bez pobeđenih, koju držite. Kaže, na jednom iz šume izlete ptica. Baš ta bela obla, svetlucava. I sad one, hajde da snime pticu, nestade ptica, snimila oblak. A oblak, isti oblik rtnja, naravno, oblak je raspršen kao oblak. I ja počnem da se smejem, ljudi moji, to je bio okidač. Za tako čudesne pojave, ja sam o njima govorio i to je, nadam se, gledam u Sašu zapisano, da sam ja zanemao čuđenja. O čemu se radi? Ovo će biti stecište naučnika, jer izgleda da je prvi put, ovo veoma odgovorno kažem, ukazano na te čestice svesti kao nešto što deluje. Njihovo ispoljavanje nije uzročno posledično, nego smisaono. Ispoljava se kao simbol, ali toliko prepoznatljiv. I vrhunac priče, pogledajte. Jedna gospođa Mira kaže meni, imamo za vas jedno iznenađenje. To je bilo u Milenijumu. Kakvo iznenađenje, dolazim ja, 10 dama sede, a one napisale neke poruke na papirićima, 67 poruka. Kaže, aj sad razgovarajte sa rtnjem. Ja se zateče, ja ovako sedem i kažem, baš ću da sednem prema suncu, zalak za sunca i prema piramidi rtanj. I uzmem, aj reko da vidim kako da razgovaram, otvorimo 67 kartica, piše sunce. I sad jedna dama, Nadica, primećujem da iskazuje neku posebnu toplinu, energiju. Pitam ja nju za datum rođenja 11.1. Ja kažem, ajde da vidimo 12 puta da mešamo, pa šta ćemo da izvučemo. Izmešam ja 12, ta karta, rtanj, piramida. Zamislite vi to. I sad one kažu, to je jedna gospođa Gabriela, pričam doslovce šta je bilo. Kažu, Gabriela je napisala najlepšu poruku, ali ne mogu da se sete kako se zove. Ja pomislim, pa što ne bih, ako rtanj sarađuje, da ponovo otvorim. Ja otvaram baš tu poruku koja je ona napisala. Poruka glasi, volela bi da imam ruke toliko dugačke da te zagrlim, ma gde se nalazio. U to mi dolazi Saša, donosi poruku. A ono poruka mog prvog izdavača, Miroslave Petrović, koju bi iz zahvalnosti i sada i uvek zagrlio ma gde da se nalazi. I sada ona kaže, šta radiš? Ja počinjem da je čitam poruku. Ona kaže, ti nisi normalan. Evo, to su ta događanja. Uzmite sada matematičku verovatnoću. Pominjem priču, a nije samo ta, koju mogu da posvedoče svi ovi ljudi koji su bili ovde. To je naučni trag, to je putokaz. Vazdušne mase kao nosioci određenih energija se oko rtnja upravo usponskim obrtanjem izdižu na suncem ugrejanu piramidu Šiljak, što je iz ugla energetike piramida bitna komponenta za njeno jače pobuđivanje. U temeljnoj teoriji akademika Miloša Grozdanovića iz Niša o nastanku sveta, rtanj ima preciznu ulogu i namenu. On je zavrtanj kojim se reguliše odvrtanje, to jest dovrtanje energije, ulazak ili izlazak energija iz planete Zemlje. Po Grozdanovićevoj teoriji, kompletna planeta je proces planirane gradnje superiornih svemirskih građevinskih radnika. Tako je rtanj jedan od nekoliko građevinskih intervencija na reljefu planete Zemlje u cilju regulacije i očuvanja energetskog potencijala planete.